Apollo Kinton e cholong lo sodi to chalo lo Amorikot David Emaru nges e balam mam erai e pelulo Itunga Aibok Erot konye abunget na Itunga lo chalo ne petai iwongon kes opotum Amorikot-Ojom kanu Aibok Erot kanu aitidishar atukiso kapenatit angaleu ashomana ebiasara kanu amamusna irotin Anyun bon bitubora dexino Jomel Center 2 lemu ma mepone la losa dexina era malo so chulo ara mama lo so jom e jaberne kote do ne ratuns nara terre lwan kiti so noy ko ya pi dexane so ajeni ngo be arai jawnero tolone e bune ngara kini so noy kira tubono la dexin keda dai kosi do e chelo joma ne abunero so mero Amorikot primary school tolo i plan ngaita pugan karule po kwa arar ngelo so wana gon 2001 ton lolo ko yema mo antaka na pugan elo munito mangesi ner nado kwa pitunga be Amorikot-Ojom tutu Erot so tarikini au jau ne pol moin au jau anwadum ne Erot so boy kini asata momo bone be alwana kana pugan pote boy kino kap sete ageu na swam ne Erot alo I joining Amorikot Alungar chuto boche to dola dekis na Ojom lo isomo e kape arucho Kinton na otoma uriongete lo Peter Edeku Foundation na Emmanuel Agadi nges e chamunotinu kerem obalam alosknet nges aitapatan na lose lo Itungam abokati Erot e mameti nyamat e kotos tunga bana tia nyama e uga anyam nara yagogong ne pole losi e chauta kolong e mameti nyamat di jaskwesa ngirikin Abok Erot ngese jas kwesa alimo ina pugan be obua pugan ongara kitunga narai kwese rasa akonye ni Itunga kwese se utos kwesa so kape kansulo ijanune work plans lelo si once asota yangaro BFP paper dodani ngosi ndejai era routine likapun eminete be dumnu likapun kidioko akepolo be mambe upa inoskede e budget lo dumne dawte kon e tutuku otem ngisa ningo sit kapetem ejangun Itunga kes ilipiti apugana kanu aitojokara akirona irotin otem Erotolo igeuti so sek ito lo la torona tani wuri kinike egeula ngina bombo blailo kobo boso ne erokone pini mapuga ne kote ganga so kwa pitunga lo kwap ijai so keda languru ne polo noi anu dero tolo anu erotalo nare dawo jaw noi etubeti tunga kipi o mama gangata na e pol so mamdo si perore meda una dio meda kere anedo ajaido apugan Kanuka TV East Philip Opio o district alo Osoroti.